What's in it? What's in the mood? I want that. If you said, who about the Sibema who but said, who about 3 story with them. When he say, you may be an ample, why, quite. Or be one bam won't send it away and any my other. If you Every answer. if you can answer a motor no more. Say, or Tommy say. It's a trouble not to. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then a location no Abeka Free Park Junction. For number ne was you, no one casa free. No more beyond that one, I'm moving casa me from one casa free. I bet you. Yamao akwaba ediba too much media so aha ena yamao ensema AC ni na etwagu amahodo so ne wati bi da ene ne wonti bi da ene de Empress Anne Martin Gwai na onim se ensema kese pa na medenam na ne AC no emu ohuye ene sen yakwana sorry ya abema bi no de na kanchema akwakoshe uncompleted building mu na ne obehwese ne ebema enkotodwegu form na ne nsegu niti na o super chow se ne ebe ya obe ma ne ba akopɛ so de mama last chance o ma ne ba akopɛ na chese o ma ne mieja na so ye bisa se enti say their sex no ayafoa ma ba bia ye bedu bia no e wo se ye demu anam na ema no so ya na yama na yesa anasa mema no na ama na yesa abrabo no na yesa anasa say de ba bia ni bia na kodu no ba bia wutimi ene oba eda wei enam so ma se be me yo pacho nyina no na enkrofon so tete no me no matwa ama abeto aba fontin time so na abeto ya pon so enti yaba Great Provider Hair Salon Auntie Emilia and Chain yane ne baba betwetwe nkomo na wamaye hu se so sex no ayefo enti no ba bia utimi ene oba eda anase utimi ene bema eda na mekai wo se upeti papa ye anase wo koware wo ye engagement party bi na se wo probi asiesi utiri ho ene wani matwu makeup fefe de anenye dan wani be Great Provider Hair Salon wo ye bibia enti minua enko ba bia tenase na ye twa ye ho aba ya ba to aso Mesanso ema wakwa babiem ediba too much GH so sama ka sure say enko ba bia ya na siti enkomo na na ye dinam ye wa Great Provider Auntie Emilia Nchen ye ne no eba betwetwe nkomo Auntie Emilia memo wakwa ba diba too much media so ye nua minia ba na eti say obo ade ado say de wa fa ho ndie alla ekoye misia me kwa dia minu sa oba bia me fine pa yes okay na Auntie Emilia say ya hwese ne oman mu akoye na ekame aye say sex no ayafunti no ba bia wo sa wutimi ni be mata ba bia obenya bia na se mema na no wontimi nhye wo ho so nti na akoba ne sa nnya nkumi sempa me say esi akwa de wiase kwa ne be edu na ya reho because asema wuki se mitemu ya o si uncompleted building mu we na ni hwan na hwese ne be man ko todwegu form na wo pacho wa ne du ho de o yemre o ne du ho de amenya ba ne okay but enye fe okay so nya me ni so 7 pedras wa wo dem crowd kitchen crowd betinya ye ba say den ayensi wie ye na wo ni oba kokofo ba ho de enya de papa wo ni obu crowd masa oba okay enti na chese miti o ya na ehu hia se oba de ubema bema afa obasa basa enye kra na me pacho wo say enye kantima oni ni wo ho eya ni girlfriend ena wonam enti say die baabi a wadu no aba ne kwan no nti wo so omane bi eja but etia ye man no mumra o because kam kra for ba kra yetumi chew eni ti say uncompleted building police beto so kra they will charge you for that say ne do makwa echirodo ne de nsem fata ne ti so ba ne anye de na say yes wanye okay na say no mimbisa wo so wo ne o boy ana say wo ne oku na mapie enne nyame ama ya kwan holidays aba yetimi call out once obi call parties ni ade birthday obi okwa one ne girl no amakotena sport so ho no bebre esisi ebi mutimi ni won yere mo kra eda ewo abonten a ebi okra beach
So sex na nkasa no ehefa pa na eja eye fine. Oh, nyaba nka wanya sawda wo mpem. Wanya wajai papa bi anya o perfume bi ahye baabi a. Na de sawo no do fuma hyase. Efi baabi na modu baabi. Na afa mu na moni age mo. Na sempo mu ne do funam. Na se adono ko okwan bi so a me nkwa metina twetwekra ma wo baabi. Beti akwohye bi kokra bi ma twetwe ma na ho asane ba se ye ni se ye dan paso de ne be di kaka because ensem fata. Ensem fata. Enti say no na chese obekasa ma ye ni mema no ene da abonten. But obi so bekasa oya me boyfriend oya me girl enti en so what? So wuhum ye emfa me ho me boy na me ne yesa. Woni obo ma ho. Nipa bia bo akra obefa ni no kwa onye no opetemu na woni pada sem. Unse odo na aba na ye di no. Any phone so sam ni ade a pay. Ene no odo no aye kom obi bekasa tete no. Na na say ni bie ni ho. Na say di obi a baby a utimi bie. Esi asukwa na yese ni man. Eni bie na bu so ma na etan kra. Because say obako ba wa hemu ama be ma fa. O baby adabre ni nye. So obakutu ha ma na obenya stroking ebe obenya infect that chi. The obey ni bia wow. Okay. Aha. Niti no nka medie e ka me kwa de a oda wo mpaso. Ana so kitchen kwa na oye de na okunu no kwa do wa. No beti afi ho kakra da ma no. Ni na aka ni je no. But say the kona mu kani de. It's not just any girl no ye no why ya the pass one fam ma be. But yen hwa de bi wa ha memma ye nkrofo bi a say won no wo ho sorry a obi be se ni take ba on hwe chopa na ene kraman krankwa so want say obi kran ne kraman kranda eni nyina dentia ne hu na aba na opesa one oba denti na hwese ne be market etie di nsa egu niti na opa cho no abu nkotodwe a na edem pan na ma memma atenka etisa. Oh, na me abodi emu no san yakopon bo mo. Okay. But bi de chen cry bi de nye bi nye cry because what think about to extend say want me show so na be ya kodu no cry twem emi kakra bi ne ndu fiempo anase ne wo sika me mpe hotel bi fanfe na ne na maboa na wa sort problem no na say be bi ensem pata de oba wo yesa e ma be ma yen ne be ma na wado obabu kwasea because won say wo ye fu kan bi so ensem pata say na me am wo yensa ye mo na ye sa wo mia bebre ba nipa de na me afọ ya nto sa bia ni so na beti ni sa be mu obi wo ni dan na ono ni ba bi da fitani bi a wa fi ne krasi abankran ha na oni na mabonten so beti na pure water celebi so ono su ni ba bi da na o manyam sa nyama nyina no sa hefa no ye no ene say minu kase amanfo dan echi amanfo kiosechi kiospra yenye moduma ye jesu emu no mkoye but bisa on say e basa na oba na ewie ni sen esan se be ma no anfo anko dabra wonnim no na onyim no odwane a obra bo no apem untu kwan ba so be bobra eni tina o se de oba be ye na esi wani so akono ni de wo ba hwe bia wo be ya akono no ene na be ma wo gina sie no esimu ama elaki aboa wa problem because esa na watu ho akone be me yo no osu aduma oda kemu akonye mu udu wa koma ne be ade ho koma ne na obetimi do ba koto otu fa ba koto enti aboa okon bia so. Okay na yen hwe ni sentu obi be ka se sex na nkasa na ye na nkasa no sunsun ma de obi be ka se covenant enti no se bia oni be ma no be hia na mo be da no me che se mo be di mo ho no eno no nso no sa eho no enya nsunsuanso ewo relationship no mu anan pa because ahun na mo wiase ahun bebre as I say yet so no obi ani de odua wona asase ase a ode ye ne nema eni ntino se wakonya wawro ho ama be ma obi a ensem pata ho na ahun no so asomu no sa ahun ko metimi akwati a wo nema bebre ho ama nema bebre kra enko ne enema bi to say oh se wajuma ye krampo ensem pata because we de wo ye no ebi akoye no ahun na di echi no o ba bro wo nema bebre ase o wajuma mu abra bo tu sabra bo na bo no kwasa e basa because wo pese abra bo di mu a ni aba on ko esa di no be bia ni because obi obu no ho bia ni obe esa di no be bia sa. Okay na che say sunsun mu no
sex nankasa no enye bebia na wose yeye no so akoye wo ho no mansunsuan so etimi ba wo so obi beka se na wo mu ni ade na mensan bisa wo bie mu yanhwe emema ankasa mema ye nkrofo bi a sebi o chese the way a o matenka no esifa etie fa no na yanhwe ewurabe see the way a o react try guy no se obetimi afasa act no so e de ato guy ne mona ana se obetimi kwa afasa act no so e de akofa obi foforo esan se one man kwan ma one na nanti dey si bebre obetimi twa na kra be ma do mo atenka na edu anim se na se wan boa no e okwan bi so a oyo obone kra onhwe because baby awadu no do level la me aban ya san pita o eye hu nyamu hu basa wonya mu dia na chese ya san me se adeni tina su chese wayem yes do okaso onko fa ne japade na akra mrawa obako fa bro because we do high level it's not just a act no so nam so my mad dada mema won oh ya di nema bebre de bia any ma sense o mi ya ba se me o de ka bi tra me ahe na waje ka bi tra me ahe na waje de mi ni wo ama ko mo ya de adoso on say mema no apart from sex no utimi nya hwe ma be ma ono utimi nya ma no okay eduane no obetimi anu ama no obetimi simi ama no eni ti do no so hwehwe wo ho no ni so ka so fa bibi meje sa de na ni ntam so because na kono no aba kana obaso na ni che na ni sisimu so sane no aye eni ti no do ka so fa mbra bia me nya ba o timi close meye ani o wi bebe wi ani ejo so mu de bia na aka so ma we na wa me ana wa mama ana aso beto phone na one time mama na wonim se enam so me ma ni bi nam sa act no so ye oba baby se bia o de be ma na nu na na ma beto se obi krampo no atwempo na woni girechi enya hwe esan se sex na onya mfa ma ne bie mu no enu ntia enso se no obema bi wo ho no mo a se onyanya sa de ni wi na se du mi bi ti se sister e die ya o pacho na yamfa mani se sie se be ma na tofie bi ama no ana se watofon bi ama no a obetimi anam sa de ne so e de age obetimi na sa de ai mi nya ba because won se be ma muti modin se be ma ni woni sa relationship na ni se ma je de pa because who dey tell so the man anything no say miku mema kra obi a wa kra no ti kwa bia na ni timu ye din to bebre na sex do all the you kwa shechiri e de ni chichi dem why or the tomato soup because you say one for person dem ma de aje wo di shechiri and remember now so no ya da yi why na me to so na yes ye tin dem ho sa ye be wienu na ate ene ma ohwehwe e ti do baka so besin so nye bia oba ya mo se na be ono so benya na tinka because that tinka no enu na mi bisa se so wa fasa kwan ne so na be ma ato adekesi a esombo ama oba bi okra na be hu young girl no atasa se enya hwio eye the way a wanya sugar daddy bi na se man bi a otimi man sex no man aniji na wato asase ni ade na de ama no so mi bisa se ebedum ni bi na so ba no ma no sa sex ni biom ti sa branti opa achowa un se bedu ba bi na ma ya bre enya de bi na betimi de ama no be ma be koto apa ocho ni ade o se o de bi me kon no oba so kon no a o ye ndan ne kon no be ma betimi agina sa abufuo we so e de age ni wa ya ma no na da bi o mi haba esa kon esa ba mi bai o kire mi se me ye we ma wa o so be ma me we na me ma pran emu de na so emu de ma me a nsisa bi ani bio enti me tin fa ma o ba ka so na me do be nya kokot e be jire bi am na no kwa be jina me fa on se be hu so na me ada because o ba ma kwa mu no enye no aka me ro me ho ma that is a give and take yes me ro me ho ma enti se ma ro me ho ma no anya de o hwehwe what me mu de o hu se what me mu de who de ebi se we over there se be ma hu ba se de we over there story with them mo ye ni se o be bi on na mpo wa fun kwan obi hu aba mo hu se na we nani mo ya da ebi nyo ebi yanse ebi ka da asa de mo to no mo no ata se o to me se se kwa mo no to
Okay, Auntie Emilia. Yes. Yeah, that's a fan. Come on, I had that. And so you say I grab the no idea san akwantifo. Enti no ye de yanko mo no be sisi ha but me pese oka ensem o last we na utu memu wa ne mranti abai efo because ne me ekoso no no ne yakan ya ma ye hu say so sex no ye nya ne sa keke enya nsunsun asopa ne nsunsun bone e wo ye so titu mranti ne maba wa ne fo. Kaka meka che mranti ne maba wa ne so monto mo baba bo ni mu. Na mo fa bibia cool sex ne yankopon bo kan ya brabo ho. Enka ho a enye especially a man kwa yen kese at least 3 times in a week. Enti no but ye hu bia ebe ye no na aso awrade ni. Sine be ya emfa or how be embrace ye dachi. Yo, yeah, that's in Yamisha. Yehu bia ye beye no senya beye a ebe so erade ani menua ba se wa hu say eni kwan se ubejeja homa be ma no wadeda ba bia rough e wo se hu bia be ma no ube ma no kwan mode wada na mema nso se bi mo ho ba ya mo nhya mo ho so wate na dwen se ne wo je no that bi enjinsan so e wo ho e ma kai se ube like your video si na wa share Empress Ann ene na midi dwumadie mu chia ne midi dwumadie mu chia me menua ba hwe ho yie wate na yare wo ho enye se wakono bebe bia no na ba bia wa me yenda protect ho na enkwa wo ho e ho hia makrao bye bye